Ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar. Your sustainable escape into nature's heart. Khynnah Liberty Higher Secondary School kebadan Hakashnong Mukerdom, kedai Skul Narilum Jantia kebelapau Haga Result Higher Secondary School Living Certificate Examination Haga Science Stream belapun bena dengan Meghalaya Board of School Education Haga Pratrik Ujemang Arajar Pusau. Kedai Skul kelas C ki Arngut ki Khynnah Haga top 10. Kata usamla wei bahan nong tudu lakyang belayu Rung Haga kedan 6 position, berusamla Joshavian Onen Paswet Haga kedan 7 position. U samla wei bahan nong tudu lakyang uyo khandai pulai point %, but your highest mark haga subject mathematics kan samla Joshavian Onen Paswet lo yo khandai pu %, but your highest mark haga subject science but mathematics. Uwei bahan nong tudu lakyang udu khun jong uba Demetrius nong tudu, but kakong Maria Dominica lakyang nakashnong mi men tudu, kan bau samla Joshavia Onen Paswet udu khun jong uba Augustine Langstang but kakong Diamond Paswet nalat thalabo jawai. Kumancipan kan ma bu samla wei bahan nong tudu lakyang haga examine Hsslc jo usnam arja puar lawan haga kedan 4th position haga top 20. U principal ke Skul North Liberty Higher Secondary School uba B Richard Uria ule thu bagi Khynnah ki khoni examine Hsslc kidan lai pusan ngut haga babaro ki paslot bat ki bawan haga kedan first division kidan ar khandai ngut haga kedan second division kidan rungut bat ki yo distinction haga subject English kilong khat nyongut haga subject mathematics shipongut haga subject khasi khat wengut haga subject physics sangut haga subject chemistry rungut bat haga subject biology sangut. Atau tu saya anak besar, kan kau dah besar Augustine Langstang, macam sah tak tahu jual. Saya mencipun di sebuah ini, di pasi borok, kamu dah mau di pas paham borok pas paham, jadi orang itu sen, kau lo ingin apply, atau kamu depan yang kita start tadi escape ini, kau ada orang boy ini kerja, jadi mau usah. Wa motivate in nado usin kong dua lai lagan yang non betul. Wah do kan support ikat wa kami jual lagi di mereka wa dua di dalam sistem. Kiwa ada yarap imtok do academically handai bro di dalam kami ki. Ingon lagi bagi pa mungkin lo kerja udah support. New daftar ang laptop ini tak amlot nalar BTS tak depends on the result. Konkret mostly these 2 years kat boy yung termit sing skor mostly skor krai yang krai skor yang kai skor dan ini last few months before exam to mostly the spend how krai kon bisa sing to break in the middle to masih to senyap cuma mulai depan we start buat ni depan kita udah do ibu Usani arok ini noi kai, atau ladang ini betai kita iropa ini segala thang iropa. Le amang macamnya berbelai, lek beliau besma, interest lama, ini kai apil wasmin ipi, wah kira dah jadi sudah orang, yo kayak Nasnya ke berom tak yang mulai mode aging start ni pak ini start ini dulu hafal tak dan duk nangkin macam naik ke talent ku yang mulai on start iwa mem duk re u charge tom hadu kata sacrifice kamu ku record handai gi bo po chaga jing job ka thong ge o dan ha class 10 cepat le chena me ka competition go em cepat class we gi bo you compete lang gi lock dan we you man kejak ora juna ka ke concentration yang over hipur kelas 10 dan yo we kan go hajing siap kata bunyi yo le orang rai go orang yang skor ban yo pelau start
the heni por ang siang komen do kat te ha yo kan siang wo sket yo balai wa to ke jing start ko MVP di yo sket pi ka pun yo nan ba ke jing jok MP ha ni ko ra bu ram ni kong yo wo AP start but kam jo le ye ke school ko le motivate ko hikai ko da pensan wonder ye jing imi ona do time tot sa do kelas 12 em ke school but ke jing thang ye ole to wa ko wan ra bu ram ke school ti wo em capacity ra bu ram ke school le bhai te ha si bo yo class te no kan mo yo wan he kam ra so pan ye ke yo sa yo e admission yo wa bo ye ke ga jing ko la ko so wan ra ke bu ram ke school dengan sang tho to ubrai wo ke jai ni wo ke jing krech tom yo kan chiro ke jing krech lam yo gi na hikai wo so wo eman si ni o bari iki bagi pago support kontrak kan keburamnya bapak ke mengkong mencam dapat jing siang mau kro bla menghawar awan gi jing kerku to ngi jing maya ngi jing yarap yang o de dapat jing siang komen ko aron dapat jing siang komen go kro tam ngi banta wa usar principal sarachat umanui nong kerchan yo kon nado ko sni go wan boy o la pure ta ni tot swing but hado ko sni go wan pan admission yo nam ta go la 11 science swing na kan mo yo chong i kam chi kan ta tam yo e jing sneng jing tu yo e jing em se man ko jing ko ku sket yo sket o jing irap yang o kau nong yalam kamu nong pai ko school we kam ta mi no hikai ku miolen de ko buram ko jing syamo ko mi dia Henry, nadon man same double jing siango ko kroi ki wi pi bigina hikai wat yum to ina hikai ko kre ning school le ku em ngata man same open ku wo ra ye ko buram yang ga rilom je tiak yang i we kam jo le na double jing siango we em ko jing nai wa ya ki bi tuan ki khon ki ti yang i ku hadin habot ku dang em ning school ku do pure chok skama ngai skemo da wan ra chok chi pi ke kubor ni ke nam ko buram ko nang bah chok bani ki nis nem ku de dengan double jing siang ko proses cisin yo sarcha kam jole i gino hikai kam jole i ku kre ni school ta ie ga jing kublai ko kerpang le ne ga banta kibi tuan ki pra kelas yang di kon yang i wa jam ki wa wan ra i ko buram yang school la dam yi wan ra ka luti ko ye to la ne ga banta ga wa kam wan ra ki ni kon yang i pun angun ka position ku chma prepare ublai ra do wai luti le ki do wan ra ki ha ko bi tuan ka banta level ko bla ganda na next kamu em lang uki yo nang job e pure puti yo hoi bru yo man bru yo wan ra ki ko burong ko kro na banta ga yung sem yang ki na banta ka chong ga thaw yang i kam ju le na ta ka state me khali yang i da kam ju you on me ta sni wo dap jik men jing snaw what man do te temo on kam be pa le on ngai wi ku wi ro wi pa le ti jing men ngai sni yo sa mo ngasnya ngal ini sih tak lebih sih mendo itu beli bisa mau nangkap tam orang jadi beli yang kalau kan berlai sebelah ah jadi wajah lah bulan em lang seru beri sama wai vala di ibu koi buat kam tam một orang lo beram wa jadi một batai mà của Rung nhằm tạo nên Skul và yêu sẽ là dari chem nyari yo ani Skul aman go na 80% nhằm tạo cái phần thì yang hanya iyo lại Skul ini kamu principal sina hawa wat tegla luti wa kamno man o principal ko ni kamno man o penhoi ini kena Skul yang ala wai yo ku smat ani yo pas ba pada waktu kita nak lebih cik pun senai waktu Skul senai ibu Skul man ni sama dosan sosan aja orang di Skul malu aduh nyawa stay NPI kamu be parang je pekat sama ni mek sangat driver ini baru itu mentara em ke responsibility em ni ke jing klik ni ke jing maya yang principal lagi kena oleh bayu lasmat pakwa lupa lah kita resolusi dengan lewat một ikut lagi apa ya principal pada mangga ingin klik bahwa yo perupaya di smart jangan ma dalam tak ada Skul kama yung kayaknya im kambe pa im jila ini
le anta punya game orang naik kai mentah aku vào cái gì cái là nhiều cái gì còn nữa thì orang itu nada atau mulai yang lah mulai em lang selang ni naik kai lang principal dengan eksperma yo isi so di sendiri nampak ni ga sorjua ni nampak ni jenjang ni nak luar suri ni kamu tahu ibu mulai di nang cai yo isi yo pin ni ga service ni kamu đã ý cái độ này thì một nhà cái này tạo ra và mắt được chiều ông khoảng chút điều hàng những cái điều bắt tay thì những cái sự kiện này suốt cái này cả rất là ý sao tạo ra ý chỉ bây giờ ba em cái bần ta của con sang tổng họ có biết không họ có bần cùi cái con chắc mà yêu mà nó tạo hấp tiếp ý lệ hấp yêuอยู่ยังกับกำลังยี่คนอยู่แหละให้วันอยู่ผ่านวันกาแฟกูอยู่แหละผ่านวันนี้ก็เต้าเอสปอร์ตเอมันเสียมีกี่อยู่แหละผ่านยี่นี่ผ่านบนเส้นแล้วก็ดิสการ์ดกี่มาแล้วมันเชื่อกี่แต่สังทบอยู่ต่อที่คนเราสาวดาวกี่เราสังทบกี่เราอาร์ตี้กี่แต่ว่ามันกำตุ้นกี่ปวดกี่ขึ้นอาบมันปานิกกี่มันจะตกแผลก่อนมันจะตกไปเปลี่ยนกี่ exam แล้วมันปานิกกี่แต่งานจบกันโง่อยู่คนทันกูอ้อมแบบว่าอ้องฉันเนี่ยไปทำอะไรคนโอ้บอกอย่างติ่งอ่ะเต้ไปอย่างติ่งก็มันเป็นอ้องไม่มีวันจริงกูมาจริงเหมือนพี่มันอ้องโอ้ยอีทางการกินไรอ้องอีตัวไอทีแล้วกันตีหัวตายงานเต้ไปจบเป็นโง่จบเป็นสังโถซะอ้องอีเป็นกินทำอะไรโอ้บอกติดแต่ให้โดนนี่ก็สิติดเอาปานิกเขาดูอยู่อะไรสักน้องเป็นสังโถอ้องอีวันเป็นตาวลางหยอดเราหยอดไอพีแต่ว่าการมีวันเอวไอพีในภายในงานสังโถแต่อีกเบกี่ปานักโตอีมันซีเบกี่คนเฮ้วันนี้เป็นตาบัดเราดำยี่กี่คนป่วยให้พวกมันอีแหละโตเปรี้ยงไปเอเดนเลยผ่าเวมกามดูต่ออีชวากิโรโมเดลอีชวากันลูกสาวพาโกเป็นยูกี่อีวันนี้ดูตีต่อลายกี่วันนี้ต่อเละกี่ไอผ่าบนซีนแล้วก็ละไม่เละอินี่แล้วอิมยี่ดูมันกันลูกสาวแล้วนี่เอจิงกระชาดิกี่บอกอีกี่คนนู้นสเตปเอามีอีก responsibility กี่follow up ไปอีวันเละกี่ยารับกี่ตัวสังทบอีกคนทำให้ effort อีกกี่สมัยไม่จริงนะไม่รู้ใช้ยาลำบากลากี่แต่เราดำยี่บทดีนี่กี่เราใช้ยาลำบากลากี่หลอกกี่จอกี่แหละกำจแล้วนี่ฮะสกูลแหละกำจแล้วนี่ให้กี่ pressure กี่แชมป์กี่ลงบาจึงมันคันรู้ยังกี่แต่ในไผ่แต่งงานสังทบแต่ว่าอีมันซีมีคนให้วันที่มันเป็นตาแหลมอ้อมไปhard work beats talent งานก็จะไปเจออ่อนอีกคน hard work beats talent มัน talent doesn't work แต่มันก็จะสังทบแต่ว่ากับว่าต่อเอ็มมันกันอีกบีกี่ปะยังให้วันนี้เป็นตาลีบีคนเลยพะอีมันเสียมีกี่บัดคนให้เตะอีวันนี้อยู่แหละแต่ต่อไม่มีนะว่าสมมติมันนี่กี่สปอร์เตอร์กี่ว่าฮัจเจนดูอย่างครับเห็นไหมฮะก็จริงอีมันเสียยังอีกบีกี่ปะมันเป็นสติ้งก็อีกจริงสเนลขี้ยาก็จริงวิทก็จริงทุกอย่างอีกคนยี่มันให้ปุเรที่เนี่ยให้และกี่มั้งก็ปุเรกันนี่มุดกี่กำลังกี่จริงๆเลยอยู่บนอันนี้ที่ดาวมุดกี่คนยี่มัน tension กี่ระดับยี่กู solve มีกี่มั้งปอยหากแต่ก็จริงอังโนดเกี่ยวกับอะไรอีกคำกี่เป็นกี่ support แต่ว่าอีกมุดก็ strong supporting ยี่กี่ว่าตัวว่าแพ้ประชังอีวันยี่พี่บลายกันรัดเลยเดี๋ยววันพี่เขาเจนยังอุปานพี่ก็บอกโอ้ยรับแต่คำกี่คนมุดเลยเดี๋ยวยี่เลยเดี๋ยวคำกี่เป็นกี่ปามุดวงตัวอีก support ก็จริงก็ชันก็ฮัจเจนทำยี่คนน้องกี่ยอมันสิ่งวันเดิมยี่กี่แหละอันนี้สังทุกอยู่ตัวก็จริงก็ชันกี่เป็นกี่ปากันแต่ยี่ก็ว่า message ก็เงาออกมาหมดยี่วิตัวมันคำกี่เป็นกี่ปามั้งต้นประชังยี่ว่ามีอิมแพคในการอีวีโดยหมดอีก็จริงก็ชันกี่คนอย่างนี้ยาวสัญญาวิวตัวหันไปยาเอ็มบีแล้วเดิมยี่อยู่แหละพาเลยอันนี้ก็เป็นกี่ปาอย่างนี้เอ็มบีก็แต่มันเสียหมดชันแต่ก็จริงๆหมดบลายกันดัดเอาไว้ละไว้ทุกทีมอย่างนี้bahayaก็จริง start yangอีกบรูดันนี่กัดวันมันก็ว่ายี่ว่าวันรักอีกบรูเลยก็จริงไว้ก็จริงกระปัดยังอีบลายกันดัดแล้วแต่ก็วันก็จริงไม่เกี่ยวอีกเลยงานเอ็มก็จริงไม่ก็ครูก็จริงรับyangอีกป่ะต่อมันก็ contribution ก็ครูทำในบรรดา success yangอีกคนก็จะมางานกระปัดมันอีป่ะก็จริงรับกัดอีด้วยอีกคนyangอีแต่ the rest one belau deh. Oh, kalau ada tes yang belum terlihat so jadi nak kumur no, ada belum pilihnya tak naik kai. Kita kalau mana naik kai, ibu kontrol saja naik.
Ada sekau bukan kan kau kayo gaji pagi gayo suli gano rekod wadam ko dulu sih cengai dan memang deh kan guys mat temat nyam untuk mana awak ini wan wan awak sama ikam bepa ikam yang itu met di hajan yang bepa kalau yo betul ni kan mat kamu rekod mau iyo mat lek mau di tim lek mau ikam bepa kamu yo lek di tim itu job itu kan pasti itu ni ngakate yang orang yagi bepa wa kat wa emlat kami bu ikan bisa dengai ada em Skul bahwa bahasa bu kejan yang fi yo baik sendiri next step lewat tempe mau yang meng di PMP rata amat kami bepa terusnya rata entah yang bepa orang percaya kan awalnya berdua kami berdua mai ini keperwa ini kan dah surat di mai ya ban di kalau mikir semua mau dalam semua orang desa ini sendiri baru mai ada lek betul atau mai di nah nak lagi macam tu gitu berkara ni tu yang dari pada itu tentu bahawa mai dia ini lek itu tu dia lek itu dia pada kami dapat tidak baik pasti ni kan ni pun dia ngatur ni tak pun dia ngatur ni tentu mengetesnya amat kami dapat em ya bentar saya kan dan nanti kena nuan orang kena yang itu lah Skul kan kena nah the best time ke solution the best time ke nyerap yogi ngayo ini sudah Skul atau lain penyerap kena principal is the best person to guide them em dia nak principal kalau lebih kira satu orang guide di besi awan ni kan orang pilih siapa menurut orang kerana awak kira lagi guide apa mau nak yang ni sultan tam benar-benar macam ni aplik principal panjang principal buat yang agak masih dengan Kau nancap kuble yo belai terkenal wa em churup wagi Khynnah yongi kau nisnem kamu dah em wagi snem ko dalai wa ada belai em berkat wo ni bumi ulai wan lai cingin ni Khynnah yongi lai performance yang kita lagi em berkat yang belai wa kuble le yaki nong hikai udah kerja citom ngom dersnya api nak ikutin di Khynnah Skul di bagi pagi ini kerja citom di met woman say yo perman ni Khynnah Skul yang Khynnah kiwa shine the future yang ki the kerja wawong kwa penkemen cucu dengan ni kesini wagi ni ki argut kiwa ya top 10 na Skul yang iham Muslim to Khynnah gi udah MUI dulu orang kien kamu dah onga bay yang Josh ni angga wa nadu tai di top wai wanra wa gi kemen ni kamu ke Skul ngakau principal wai ngai skema ni gi result yang kita gi kemen yang gi noi kai nadu tai di top do vastu it's a collective effort of the whole school in bringing up or producing students who can perform at this level. Kamu juga ni education yang Khynnah untuk kelas 12 dan sedang kena duduk kian ki. Duduk yang dia preschool, baikku kita tu pergi secondary and higher secondary level. Hos yang aku meni wai bha manu 6th position holder. Kamu di Yobi di bawah 0.8% yang Josh yang di bawah 8% 7th position holder. Em kejek kamu himan bro juga em benar kejek. Aku di Khynnah kita jangan mau juga top 10. Kamu tam ga tu Fanny Suciang. Jangan bahagiau ya top 10. Duna dule marks ya ga 90.2%. Now, everything happens. The result is
even though you don't get to the top 10, doesn't mean that you are not the best. But as a principal, as teachers, we wish she would have been there. But I congratulate her. She got highest mark in maths, 100%. And there are many other students whom I can mention, but I believe time will not permit me to mention all their achievements in my speech. But I congratulate the whole class. They worked as a team. That's what I always remind my students, is work as a team. When you are in a class, help each other. You will come start, you're not big take without do not. Nang wara opoy lang ki chikit ko. Wait was niyaw kumen wa ki wara di tan lang ki we hado wa yo 100% pass. It's not that I'm after 100% pass. Haga selection, ha bun gimen perform ha, mem so awi la. Ang wara ile ki wis niyaw kumen wara I pass ki. So they work as a team. Kinong hikay, ki Khynnah school, ki bay ki pa, everybody worked as a team. And everybody trusted each other. Mem ni gijing akatin. Kinong hikay mem di gijing akatin. Di Khynnah school. Di bagi pam mem di gijing akatin. Di management ni school. We bo gijing chania agayong ki. Teli telang yung penar mo. Aga school. We iye penpoy. Result po kang gani. Kaya kubor kuaw ceki wasniaw yung gani ka warta wa hawak ka chitom borobor ublay iyo shop oba we next kemo we kisnemo wan ki Khynnah kam guna po Giant Hills confidence aga district yung ki wan ra ay burom yiga district yung ki yung desem yung ki ka sarkar na pambiang we school charger district dukumya kinong kay dugu ka chitom henry utam to chania teli tela hikay yung wigidong pulay ikwa iwo bahatan. So once again, congratulations to our students. I'm so proud that you brought such a good result. Kajek kabo kwa o Khynnah pi. Em Ngut kamu yo pi kiwa yo 100% ka maths. We hejo po Josh, no? Josh Sweat. Josh Xavier, yung ikut yo Josh. Ni sedang pertemuan mahawi ke sekolah tawa buju em yo ka highest ke English. We siang komen ka highest ke English. Kau ni sedang tak do not liberty way tau Joshua yo ada state hi ora kowi. The board scene hi ke English tau ko how yo highest. And I'm so happy that a science student could do it. We enjoy por live house anu ke Khynnah school yo I go le ye ni ke exam. Nekte ke live house an how kunding what yo first division. Kete kemen we igno hikay gibay kita we yoro we Rung yo ki second division. It's a matter of great happiness and pride for the school and the students that they could all get first division. 29 got first and 6 got second. And this is another year where we have made a landmark. And Khynnah ngut your distinction of English. Khynnah ngut Khynnah your distinction in English. Chipawut your distinction in mathematics. Karwingut your distinction in C. Sangut your distinction in physics. Rungut your distinction in chemistry. With Sangut your distinction in biology. As a principal, I'm satisfied. But as a human being, maybe we would want to get a result which is even better than this in years to come. So I challenge and I encourage all the juniors to look to their seniors and walk in their footsteps. And to end my speech, always stay humble. Trust in God, work hard, and success will be yours. Ku bless you bon, siya jamo.